yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Hey, mpfukile jiwani. Mpfukile nga vona. Mpfukile. Yes. Tlhele hlangana na kambe namuntlha. Yeah. Aka episode ya mina n'wini. Hi xeweteleni valandzeleri va hina. Avuxeni. Ina. I karhi nga vonani. Achanza valo. Ala ta unamtlha ne. Hi vulavula nyana switsanana ku na leswa swa ku munhu a suka vuton'wini bya wena ivi swi famba swilo ivi ku ta van'wanyana swi nga fambi a vuton'wini bya n'wina swi koku ku na lava va nga tshama va suka vuton'wini bya n'wina swilo sungula ku khuluka. A hi mhaka ngopfu ya kusuka ka vanhu ku va ku ri leswi programming yi nga tshamisa xona hambi vo vanhu va lava u ka u nga va tivangi yi ta kuma ku a wu ta i fikini laha se swi ngo kotlanisa ku u kuma ku da faneke a chika ku a bazini kusuka huwane mara it doesn't mean ku bazi ri nga ha ta famba ri ya la ri ya kona mhaka ku da i chikini. A kuleni ka n'wina a mi nave ku pfuniwa ku halo no hlangana so vana va ni pfuneni fikelela nyiko ya mi yi fika la se sweswo hi ku hi n'we mi nga duma swinene mi le ku tivekeni mara na ku navela ku a ku ti vanhu va ta mi pfuna mi vula ku va ni pfuna hi swo fana yini hi ku navela ka n'wina. A hi sunguleni loko ma ba album yo sungula loko no kuma munhu a ni sponsora hi transport or tinsimu ta mi ti fikelela la so sweswi mi nga kola no swi ko mi le ku naveleni ku nga ha ta vanhu vuton'wini bya mi va ni pfuna ni fikelela swin'wana. mi no pfuniwa hi vanhu sweswi ni nga kwala ne ene vanhu lava va ni pfunaka ne a va nyawuli data va nyawula but ni vula ku a hi lava va ku loko n'wi vona ne ya leti ti rich leti one obvious G1 ti ta endlela 1 2 3 hence a ni undermine vanhu ne xisa xin'wanyana a ni lavi ku xi vula hi vito ne loko ni posta ku hi ti 22 ta August ni humesi playlist hi ku ni heti ku recorda hi ti 21 ta August xin texta xuku mani twe mu ku mi ta sungula ku recorda hi ti 8 ta September na data se ni ku mara ni recordini sweswi ni hetini because ni lava ku va busy hi swin'wanyana ne xuku se a ni mi budgeteleli for September se ni ku yini xuku mali xu kambe ma tirhisa Capitec komba ka xisungulu ku no hoxela xu kambe ma tirhisa Capitec ni ku xi ni buy 1000 ni nga ni xavise ti leswa swa ti USB to fika 10 sweswi ni nga hlayi 1000 ya xisa lexi ni tshame siku rin'wanyana ni ka byongo ene ni ta ni khomela loko vanhu va ko van'wana ni nga va vuli hi mavito ne ni borwa hi mhaka leswa swo se va vhe va landiwa ta ku na mina yimbelela ni ka byongo a ku performeni ne ni fika ni hlangana na nkulukumba wun'wanyana a ku tsimita n'wi timbela ngoni la ta mi sponsora n'wini ni ku okay a ku mi ni thinta wa vunharhu a ku ri rini nkarhi luwa hi timoti loko hi ya performa ka byongo nga ku hi December kuna Good Friday swi komba ka ku ri Good Friday a ku mi ni texta hi wa vunharhu se wa vunharhu ni n'wi texta ni ku mi teni mi texta wa vunharhu a ku 10,000 tli a ku mi tsemisa ti USB ti tele nyana se ni ku ni nge tsemisi ti USB ni ta xava again sweswo swa ku taniya so i vanhu lava va ku va ri ku ni pfuneni kuna loko mi kha mi perform mi kuma ku a hi languseni lera ni ta cela time ro eve crowd yi vhe yi tlakuka yi yimbelela na n'wina so yi famba na n'wina loko swilo leswa mi kha mi perform mi kuma ku van'wana loko va nghena swi nga vi kole leswa swo taniya loko kun'wana mi fika mi nghena swi nga vi kole swi va swi mi khoma njhani
swi normal leswi and mfaneke mi va mi swi expectile handle ka loko mi titwa mi ri blind se loko mi swi tiva ku i nkateko lowu ta ku huma ka Xikwembu ne ma swi twisisa ku a wu nge tshami wu ri kona so vava ndze ni twa man'wana ma khomi topic hi Timothy Makamako a hiti hype liya ngoma liya ne as if mina na la ni nga tshama ni ku hit hambi hit hambi hype as long as vanhu va hlaverini swi va ka swi tsakisa sweswo se na loko va nga hlaveli ne swi fika mara masiku lama ne swa talangi leswi swo va nga hlaveli nga u se Xikwembu xi kwatela un'wana se xi endla ngopfu hi ku va nga tshama va nga hlaveli hi Timothy hambi ko va ku ri na vanhu vo ka va nga ta tixandla va rhasa ku fana lavo vo tala I think sure lo vana un'wana se xi ku la ta n'wi komba hi soli mi nga swi vula ku achieve vuton'wini leswiya ka music yini leswiya swa ku hype liya mi kumaka valandzeleri leswiya hi Timothy dadada ne ku ha munhu loyi a nga muyimbeleri ne a nga swi laviki i nga yimberiwi swi fana na leswa swo munhu a ri na YouTube ne a kumbe swa ti-subscribers and busy hi swona mara loko a nghena always ahe kombe mi-subscriber wa twisisa ne u nga yimberiwi swi fana u kha u tirha ku mi muholo a ni na mhaka na wona i tirhela yini loko i ri nqambi ne ku hanya nqambi yi nga lavi ku duma ku hanya nqambi yi nga lavi ku seketeliwa more especially loko va ri stagini swo ala xo yo languta tlhelo Xikwembu ene hina xi nga languta hina ne hi meka xo ku xi nga jikisi nhloko hi xi entertainer too much xi ta va vo later a hi vulavuleni hi loko vo mi nyika vudokodela sweswi va ku Dr. Solly Makama hi ku navela ka n'wina mu ku a ni va mi nyika vudokodela va ku bandi leri a wu navela ku u havasheriwa hi mani u vhe u va Dr. Solly Makama a mi ta tsakela ku mi nga mbala hi so hi mani xo sungula ni kha ni nyikiwa hi mani mi nga mi nyikiwa Ahoy University of Venda okay se va ku chuzisa va ku bandi leri u la u mbarisiwa hi mani wa muyimbeleri un'wana na un'wana lowu mi nga tsakela ku yena vuton'wini bya n'wina a ndzi tsakela ku mbarisiwa hi Pin okay hikwalaho ka hi nga Pin ni kule ku ri role model ya mina ya dadata loko ni sungula music ne a ni endla disco mina hi mhaka ku rhandza Pin so loko ni fika ni dyondza katara ne swi boha ku ni cinca kusuka ka disco ni nga ha swi koti ku chaya disco ni chaya ta Xitsonga ivi ni boheka ku jikela role model ya mina se ni ya favor van'wana va lava baku Xitsonga ni kota ku landzelela swa vona siku rin'wana dadata ku na muti un'wana laha a va ku hi le ka Mapendani sweswi nga ku tshama van'wana ne kusuhani loko Charles Malwangu ni kha ni huma timbutini ne ni fika ni hindza hi laha mutini luwa ni twa ku kha ku chaya risimu rin'wanyana ni swi twa ku i voice ya Pin leyi se ni nghena laha mutini luwa ni fika ni yima ndzhaka guva so ni yingisela risimu leriya ri kha ri fika hala ku viva siyandhaniyo mi tihosi ta misava leyi ri kha ri ya ku heleni ne ivi ri hela loko ri hela ne ku nghena mahungu se loko i mani lowo fana na voice yo fana Pin se va huma laha va muti luwa va ni kuma ni yimi laha ndzhaka guva se va ku swo yini a ni twa risimu rin'wanyana ra voice yo fana ya Pin se a ni yingise rona swi va ku hi yena hi leyi khasete ya kona va humesa cassette va ku hina hi xavini se ni yi khoma ni hlaya ni tsakile dadada ne loko ni heta ku va nyika cassette liya back ne ni tsutsumi ni ya jika ka makawukawu kusuka hala ne ni ya jika ka makawukawu ni tlhela ni vuyela kaya ni kha ni nga heli nchumu ni kha ni tsake ku role model ya mina se yi ba Xitsonga lexi ni baku xona a ni tsake ku penge dadada se imagine munhu yaloye a fika ku havashela bandi xin'wana na xin'wana hambi to fika ti ku khoma nhloko ni nga baleta to ndzi tshika tinyamalala ni kota ku ni khomini a yi tekeli vambirhi or vanharhu lava loko wo mbarisa gaweni mi tsakela ku va nga perform aka ntirho wa n'wina aka tinkambi ta xinuna kumbe ta xisati ni nga tsakela ku ri ku performa munhu wa ku fana na President Ben Mayengani
Ni nga tsakela ku performa munhu wa ku fana na Mlamza wa Ndzumba. Ni nga tsakela ku performa munhu wa ku fana na Rosa. Okay. Kesi. Kuna siku rin'wanyana mi nga endla video. Mukula movie kuna nhongani la nona. Ene nhongani lene nda famba na yona. Da itshika ka mavambe. Ifika njani la? Ala la ku hlaya ka lava ya ku ana la swicele. Na King Tsonga. Ala ta kambiwa. Ala ta kambiwa. So okay, leswiyani ni bloki vanhu vo tala ngo hi mhaka joke liya hi data ne ku hi leswa swo ni hanya kwihi ma twisisa ne a ni ya ka Malamulele ne lo no malaka ni kuma kuna nhongani andeni ka movha se joke a ku ri ku nhongani leyi ni ya yi chicha kule ene lo no yi chicha ka Malamulele yi ta ri dorobeni yi nga ti kumela ti connection yi kota ku swi tiva ku yini swi what is this se ni langa ndhawu leyi nga xikarhi a ni nga ta vula ku ni ya yi chicha xikarhi ka nhova loko ni ya yi chicha ka Mavambe hi ku ka Mavambe hi ko kule loko munhu a suka la ka Mdavula ku yi nga ha tivi ku vuyela ndzhaku. It was a very clear joke yi fana na yin'wana ni nga tshama ni ba aka TikTok ni phunteriwa na ha tirhaka munghana lona yena ne ni ku vanhu va kha why Sean aya ka Manchane navusiku ni ba joke yin'wana yo believe ku munhu un'wana na un'wana la nga machuwadi u ta swi twisisa ku i joke ne ni ku hi ta byela va ka munghana lonene va teka Manchane liya navusiku va yi vuyisa na nhlekani ivi va teka afternoon drive va yisa ka namadyambu joke i ku afternoon na namadyambu ni ya kuma message wo why i poyila xitichi xa hina serious so sungula u tivula ku munhu loyi normal la ni vutsaku leswiwani joke ya obvious so that i leyi ni endlaku ka leyi pheme ka ti-interview to tala to vo n'wina ne mara ni vula ngopfu specifically i dadada mara sweswi ni vula ngo wena na tshama hansi ni tivutsa ku dama xivutiso lexiwani like vanhu va hleketa ndlela leyi lavan'wani kumbe hi yangu lowu pari one ni vula ku a wu swi twi ku i joke ku nhongani yi ta lahleka ku vuya loko ni fambela yo ka Mavambe. Okay hi lexi xivutiso dadada ne ni kombe mi ni hlamulela n'we mi lava ku ba joke ku misuki na nhongani kaya mi ya yi chicha kule a mi ta mi te mi ta yi chicha kwihi loko a ku ri n'we yi chicha ka xitlhelayo ka xi tlhela njhani kaya ka Malamulele a ni joke na joke hi laha u fambaka hi kona dadada joke hi leswi nga ku humeleleni a wu ta yi chicha kwihi aka mukhomi aka mukhoma va ta ku ni yi chicha hi mhaka kidi voni na ku komba ku tiko rin'wana na rin'wana ne ri na swa rona what is this pima munhu nge n'wi tsakisi dadada more especially lo anga ku weni ka yena ku lweni na wena a meka ku sure ku wana that's why manager phila yi tshame xi vula marito man'wana ma kona engomeni hi timuti ne ni makuma ka Philani xi ku vanhu vo tala lava va waku ne hi lava la ku gonya hi munhu un'wana yana mahlweni na xivutiso xa nhongani a ni sweswa wa ni vutisa ku hayi Mavambe xi basini a mi hlamulekini mara wa nga swi vutisa wo sungula hayi mi ni hlamulekini ku n'we mi ku yi joke xivutiso nhongani liya wa ku swi serious a ni la ku twisisa u tsaleriwa hi mani swivutiso ka a ni tsaleriwa wa ta swivutiso swa wena sometimes ne swi phuntanya ku fana diza tin'wana se ndzi hleketa ku mi nga mi ri na connection ne diku if ka ni vutiseni na leswi ka ku na swilo swin'wana swi ta ku leswi fita ku vutisiwa hi mani ene okay ayi humi ka dyona hi dyona I don't tivi i mani dyona a hi mahlweni good so sweswi ne a ni mata wa ni vutisa hi leswiyani ku na nkarhi mi kuma ku matrenda for that week mi yo vula swo karhi mi kuma ku am busy swo ila xikarhi ka vhiki rorero mara mi swi vulini vanhu va va busy hi swona se a ni ta ku hi basisanyana swo sweswo ku fana na swa nhongani ku na vhiki leri a mi vulavula hi ma-respect mi ku na khombo
Wata wayenhleka ka Maritzburg. Ni voni makhama wina 2-0. Ai xa khipa ko xi ka endla swin'wana. Mi vulavula hi xo xa khipa Maritzburg. Ku komba ku ni swi kumeliwa yini. Okay, continue. Okay, good. Xivutisonkulu lexi hi vulavulaka hi xona, why mi divert sweswi mu huma ka Black Leopard mi nghena ka Maritzburg? No huma ka Black Leopard. N'wina hi tiva mi ri munhu wa Black Leopard loko mi hi kombisa ku sunguleni na swikipa swa n'we a ku ri kombisa hani Feva Leopard. So sweswi mi divert mi kombisa mani Maritzburg ku hi na khombo Maritzburg wara swi hambana ku na ku ni Feva Leopard swa ni ri ku divert a ni ri mi tshiki ku Feva Leopard ya n'wina ni lava ku twisisa ku i yini sweswiwani hi vulavulaka ngopfu hi Maritzburg. Xivutiso xa wa xi clear handle ka loko ku ri ku n'winyi ku divert a wu swi tivi swi vula yini mfo u vula yini ku divert a xi clear Timothy jiri yini ndiza leswi hayi u nga yimeleli Timothy. ku ya leswi ni twisisa swona ni nga tivi kumbe hi ku dweta tata a xikwati swi xikwatsini swa leswaku dyendza okay mara ncho ndi lava ku vula ku loko mi kombisa ti-example to fambela na bolo mikama mo tala a ma kha mi kombisa hi Black Leopard Black Leopard endli 1 2 3 Black Leopard mara sweswi a ma ha kombisi hi Black Leopard mi kombisa hi Maritzburg United. Mi tluriwa hi dyisa lediya no se dona ne dini endli ku ni swi twisisa ku wempe i dadata i swona leswi i vulaka swona swi languteka dima na swona. Okay. Black Leopards ni favor yo and xo sungula reason ya ku ni favor eku yele kaya ne dadata so Maritzburg United ani favor that's why ni twela na swana loko yi kha yi endla sweswo xa khipa xi khoma bolo xi tlula hi ndlela yin'wana khombo ka Maritzburg United. What is this? Yeah, and I couldn't pull out the video and editor and carry class over. Wakako combo, come on, respect you know. So what I bought and then good. I probably carry combo, come on, Maritzburg United. So I know what we temendele in Maritzburg United. Ne balabla so bad yo. Black Leopards, man can balabla so positive yo. So I need diverting. Okay. Let me dream. Continue. Mara loko ha ri kwala kasi wa ngwe loko mi vulavula hi yona vanhu va swi cinca swi va swin'wanyana futhi hi voka n'we nga ku ri yini hi leswi a ni yende munhu nge n'wi tsakisi tasani ku byeleni ku loko hi vulavula hi mukhomi a ku ta va na kidiboni hi vulavula hi le gumbani ku va ku ri na vutivi hi vulavula hi le bokoro ku va ku ri na lediya to hluvisa tidonki sweswo swa ku taniya wa swi so xin'wana na xin'wana munhu loyi a lava ku mistake aka xilo xo karhi ne i ta yi kuma hi tatata hence wena va ku lavalaviku i tlangi tinsimu ta Soul Makamba va ku hupa va nga kumi va kuma ka Mr Post i munhu loyi a nga ku laveni ka mistake a vuton'wini bya wena because ku hava munhu loyi a nga perfect u busy na wena mfana loyiwa okay hayi vusa hi timbirhi okay swi koka n'wina mina titalenta ta ku tala loko mi tshameni na mi tlhela mi chuha hi n'wexe nge mara talenta mina hi ndlela yin'wanyana the yi nga yi swona a swi talangi sweswo i swi vona ne loko i ri wexe mo especially kwalaha mi vulaka ku loko i tshame i ri wexe a wu talangi ku swi vona wa tiva talent i tala ku yi vona ka leswa swa ku fana na yini ne na leswa swa ku i phasiwa bolo so yi ta yi ri short i fika yi ku ga ivi i kota ku yi vuyisa hansi i kandiya hi kan'we yi tshama ne i swi vona loko se yi beliwa timuti loko di ku yi ba nhloko ka dyona di nga swi langutela or di endla leswi loko di lava ku heta di tlula xikan'we na bolo ti ya heta di rhanga di jata mabolo yi fika ga what is this u kota ku swi vona ku swilo leswi a swi kotiwi hi mani na mani a wu swi voni loko u ri wexe i swi voni loko i ri na lavan'wana so a ni swi voni loko ni ri nexe ni swi vona loko ni ri na van'wana na leswa swo xilo ne u swi voku leswi hi leswa swa mina leswi swi nga swi lo cinciwa rhana
sweswi hi swi vona hi loko vona ka lavan'wanyana why i ni vutisa sweswo hayi ni ku na leswi mi kuma ku na mina yo tshama so ivi ni vona leswi ni swi endlaku kumbe ni swi yingisela mara ni blind swa ku endla leswiya ni ku hala ni bini laha yane halane swa twisisa ni ku laha ni bini mani va vuli marito man'wana vanhu va ka n'wini va ku sorry so leswi hayi mani va ka hina Mana n'wina. na sati mina tata mani va ka hina vula yini umisa lo njhani mani va vuli marito man'wanyana sweswi va ku sorry so leyi ka ku va ni nga ku tshembi loko ma fika ka n'wina marito lamaya ma fika ma va yini aka vutomi bya n'wina hayi leswiya swi normal tata ne Yeah. wa ta Satan ri na xikili xin'wanyana ne xa ku loko we u lava ku endla something xi nga ta ku humelerisa nyana ne ri lwa na wena a swi lendi nchumu sweswo hambi Yesu ve nge i suka tilweni like ri n'wi landzeni a ri ku fasteni u ri fika loko but chuna vuswa loko ri ku n'wana wa Xikwembu maribye lama nga ma cinca or this is ala ri fanele ri chava loko Yesu dile ku fasteni ri nga chavi so ri ku nghenisa sweswiya wehe se loko li xivoko hayi da ti ngopfu ne ri bate surroundings u kuma nsati wa wena yi sungula ku leswo haxa swa n'wina swi ni nyanyatsa hi ndlela yin'wana se i fanele yi chuza ku ni la ta yisa muti mahlweni or ni la ta yisa swa vuyimbeleri ene u kuma ku hi nkarhi walowo loko i ya moyeni ne i tlhe fika yi flopa swi ku trendisa hi swi swa bete sweswo swo tanihi ne se ku nghena vatswari va ku a hi ta hi yimi na yena makoti mara loko se hi ta vo leswiwani what is this so leswiya a ku ri ku xi bati surroundings ta mina ku ti kota ku ni discourage mi ni socha hi tata ne ene ni socha hi ndlela liya ya ku a ni ti backup loko ni ya nyimpini ne no tsaka loko yi ta backup mara ni ta va ni kha ni ti byela ku ni ya kona that's why ni win realize ku na swilo swin'wanyana ne hi tele ni wela kona na mina ne ka vutomi bya van'wanyana ne leswiya swa ku xilavi ne and I believe ka xona ne ku munhu a nga kota ku tshuka hlomukini hi xona ne mara a hi suki tlhelo ka yena ne ku endlela ku loko o popa hi nga vi va ku vo jiwana va nga ha ri ko kusuhani na mina hi va hi ri kwalaho hi ka hi nga tshembi ku mara swi ta endla timoti xi nga duma hi ku endla tigigi mara hi nga xi tshiki ku in case to popa tigigi ta xo hi va hi ri ko kusuhani na xo what is this so u nga expecting ngopfu ku seketeliwa hi vanhu lava nga kusuhi na wena hi tata because a va ku tshembi i ta hlama ku ya ku ya ta xiyisa xin'wana xa le kule swi fika xika ni rhandza swilo leswi mi swi endlaka YouTube that's why n'we lowu mo jikajika na tiko leri ra ka Papazela ne mi nge hindi 5 wa vanhu va vona ku ti-show ta n'wina mara vo ma vona ti ta tshama ka xivutiso xo hetelela eka ri gimeta hi na 2 years hi kha hi endla ti-interview i yini xi endlaka ku mi ya mahlweni ma ha endla ti-interview na mi vone yini sweswi masiku lama se swi tele ngopfu reason to why va ri na wena ti tele ti-reason ya i xaka hi mfo se a hi nge jikeli maxaka ne hi fanele hi ma pick up hi nga fani na lavani va vulaka va ku va ta ku hayi na mhaka na vona se i xaka so but xin'wanyana ni xi rhandzaka hi n'wina hi dadada ne we hi dadada hi we dadada ne na loko i ri la aka channel ne hi vona dadada wabo se kasi ku na vanhu van'wanyana ne va ku fana na ku i kuma ku i Timothy ne i Timothy hi lediya mara loko se di nghena la aka channel ne se hi vona DJ Brian se hi vona
mani we le kwihi wa twisisa u ringeta ku vulavula na swin'wana swa ku i na marito lama yi nga ma vuliku in real life i ma vulaka la except wa twisisa a wu se tshama u vula ku excel loko ni hlangana we patwini a hi wena u ringeta ku va fake ma twisisa se me ni mthola hi mhaka ku na swi ta mi so na loko mi nga ri la so and the original na loko se ku rin'wana mo tshuka mi dumi ngopfu ne loko se munhu a endlisa leswi mi endlisaka swona ma ta ku hi leswiya swa dadata that's why mabyeta byi lebyiya ni byi chayaka byi loko munhu o byi chava ta ku i layini hi vusoni makama ma twisisa se na n'wini mina vuhaxi bya layini ya n'wini fikile makumu aka channel ya G1 makamba a nge se tima Timothy why mi nga vutisi ku mixaka hi mhaka yini hayi ntwi mhani suku leriya loko wa chasa misana va ku yini va ku za ku khundula loyiwane sinoku okay Tokoto Studios.